Ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeje gukurikira KTV Skills, nizere ko mumeze neza. Uyu munsi urubuga rwa YouTube ni urubuga rumaze kwigarura imitima y'abantu benshi kuri iyi si, aho abenshi bayikuramo ndetse n'agatubutse, byabaye akazi kabo ka buri munsi. Uyu munsi umuntu ukurikirwa n'abantu benshi ku rukuta rwa YouTube bamwita Mr Beast, miliyoni 311 z'abasubscribers. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga T-Series, ku mwanya wa gatatu tuhasanga Cocomelon na miliyoni 180, ku wa kane tuhasanga Set India, ku wa gatanu Kings Diana Show, ukurikirwa n'abarenga miliyoni 124. Gusa si zo tugiye kuvugaho muri ikiganiro cyacu, ahubwo uru rubuga rwa YouTube rwigaruwe n'abantu benshi n'abanyarwanda bahafunguye akawunti, aho ngiye kubagezaho channel 10 za mbere zifite abasubscribers benshi muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ubwo icyo usabwa wacyumvise, ni ugutera agatebe ukicara utuje tugatemberana channel ziyoboye izindi muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda mu ba subscribe, ukora kuri likes kugira iyi video YouTube iyisharinga abantu benshi, ndetse unakore kuri subscribe nimba utari wakayikoze, ndetse muri comment utubwira ati turi ready kumenya channel ziyoboye izindi. Kwihuta cyane tugiye ku mwanya wacu wa 10 turasanga umusobanuzi Rocky Kimomo ufite channel yise Rocky Entertainment, kabisa ifite abasubscribers 724 bose, video 386 kabisa. Video ye yarebwe cyane, yarebwe n'abantu 801, likes 13,000 kabisa. Urumva ko nawe yihagazeho, comment 882. Ku mwanya wa 9 turasanga Niyitegeka Gratien muzi nka Papa Sava, aha afite channel nawe ifite 789, video 1,300 kabisa amaze kwa uploadinga. Video yarebwe cyane yagize 1,19,900, likes 13,000 kabisa. Urumva ko Niyitegeka Gratien nawe atoroshye. Ku mwanya wacu wa 8 turasanga Rwanda TV, televiziyo Rwanda kabisa, ikigo cy'igihugu cy'itangaza makuru, nacyo gifite YouTube channel aho ifite aba subscribers 804, video 25,000 nibyo bimaze kwa uploadingwa kuri iyi channel kabisa. Ku mwanya wa 7 turasanga Kigali Today kabisa, ifite YouTube channel ifite 927 subscribe na video 3,900 amaze kwa uploadinga. Video yarebwe cyane kabisa, yagize 1,44,000 kabisa, likes nazo ubona ziri hejuru iyo bakoze. Ku mwanya wa 6 turasanga Red Blue JD ya Jado Jackson Dushimimana kabisa, nyirayo umusore wabaye verified wa mbere hano muri gihugu cyacu cy'u Rwanda, afite YouTube channel ifite 1,150,000 by'abasubscribers, video 5,600, video yarebwe yagize 2,600,000. Mbere yuko tujya muri eshanu zisigaye za mbere, twandikira muri comment utubwire se muri izi eshanu turangije iyo wakekaga cyangwa se iyo wari uzi ubonye itajemo, uyitwandikire muri comment unatubwire urabona muri eshanu zisigaye turabagezaho izihe kabisa. Kora subscribe, likes, share ndetse na comment, dukomezanye kabisa, mudushyigikire natwe turebe ko twazinjira mu muryango w'abafite aka miliyoni. Ku mwanya wa 5 turasanga Isimbi TV, nyirayo bamwita Murungi Sabe kabisa, wafunguye YouTube channel ye ikaba imaze kugeza abasubscribers 1,1,200,000, yaploadinze video 4,000. Video yarebye cyane yagize 4,000,000 views, likes 35,000. Israel Mbonyi araza ku mwanya wacu wa 4 kabisa, Cyambo umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, afite channel ifite 1,037 subscribers, yaploadinze video 66, yarebwe cyane ni 61 views. Afrimax kabisa, Afrimax TV ifite subscribers 1,1,410, yaploadinze video 2,800, yarebwe cyane yagize views
miliyoni 22 umusirikare wishe ari he? Ku mwanya wa kabiri turasanga Ngabo Medali, umuhanzi nyarwanda ukora umuziki muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, afite YouTube channel ifite 1,410,000 kabisa, yapolodinze video 63. Indirimbo ye yarebwe cyane bayita Slowly 105 miliyoni. Afrimax English kabisa, uyu mugabo yarashoye kabisa, afite YouTube channel eshatu, aho afite Afrimax English, Afrimax TV ndetse na Afrimax Kiswahili. Afite YouTube channel rero yitwa Afrimax English, ari nayo iyoboye izindi muri gihugu cyacu cy'u Rwanda. Amashyi menshi cyane, subscribers 3,350,000 kabisa, irarenze, iraziyoboye, niyo ya mbere kuri YouTube ze eshatu, afite ebyiri zaje muri eshanu za mbere. Shimira wowe fasha akanya ukareba iyi video ukaba uyirangije, ni inkunga ikomeye cyane. Mwarimu kumwe na Ismail King Bruce DJ. Ciao ciao, Imana ikurinde.